Inkosi angimazi. Owaphi nihlangana kanjani manje? Sahlala sebenza nami ngisebenza. Nisebenzela kephi? Ngibe ngisebenza Lusha. Kwakungowakephi lo muntu? Wathi umsuthu ngowaseLimpopo kodwa unomuzi Stenga. Okay. So wathi akathanda namuntu ngoba vele nami ngangisingile ngaleso sikhathi ngifuna ukumove on. So ngamove on ke naye ngazi ukuthi akathanda namuntu. Kodwa wayeshilo ukuthi unengane ezibili uma wengane sebahlukana naye. Yebo. So ke sambatha ke lelo suku olodwa lolo. Ngagula angazi kwenzakalani nami kodwa mangiya laba bamanga bathi umuntu engathandana naye kuze namuntu engagcina ngithandana naye uyena kuphela engimazi. And mabesho bathi lento engayithatha kulo muntu lo umuthi babemlokhu nje ngawa kusiwona umuthi wala umuthi abawulanda emazweni. So nami ngangithi ngimove on ngiqala relationship nomuntu ngoba naye ethi ufuna ukuqala phansi impilo kodwa ngangazi ukuthi yena ungiqambela amanga kanti ukhona athandana naye futhi umuntu wakhe wayemcuphile. Ngize ngazi noma iqiniso ngempela noma kanjani because lokho ke ukuthi ukugula ilumbo leli nginalo akuthatha kumuntu wesilisa kodwa ke kungena kwami ukugula ke ngaze ngaba nje angikhona ukusizakala kubantu besuku bahambile inqwaba abanye bathi ngangena umuntu omdala isinye somuntu omdala osekhulile abanye bathi moya nakho ukuthwetshulwa lokhu bayakubana ukuthi ngathi sisilwane kodwa futhi akekho khonayo kungisiza. Uneminyaka mingaki manje? Ngina 31 ngazalwa mhla ka 3 July 95. Okay. Ngicela sibuyele kena la ufuna ukugxila kuyona le yalo muntu lo engcina nithandana naye unambatha kanye naye waqhubeka wambona yena emsebenzini ukuthi nakho nginenkinga la ngiyakula cause ngangazi ukuthi kwenzakalani so ngabe sengiyeka mina emsebenzini cause bese singasa communicate angazi kwenzakalani cause sambatha nje umuntu oyabo lento yokuzibana ukuthi wathula nami ngathula kwathi ngelinye ilanga ngena ku WhatsApp ngambona ipostile nomuntu wakhe so ngangafuna ukukhuluma nami ngavida ningayithulela cause ngabona ukuthi shuthi vele wayengiqambela mangimayithi akanayo umuntu okumboneni ngokwenyama mhlambi ubusakwazi ukumbona emsebenzini before yeke bengasamboni wamgcina nini? Amgcina ngawo 2022 ngiqala ukugula angiphilanga ngambona. Ukuthi ngifuna ukuthi kungaconfuseki because udadewenu uthe wambatha naye emva kwalokho ngakusasa anithamthuli. Hayi ngakangikhuluma naye kodwa nje kwaba khona lento yokuthi yabona kwesinye isikhathi ukuthi wayezengonto wayekade ezengayo futhi wayengangithandi ke yena wayefuna khona ukubatha kodwa nje after that sesimbathile akubanga khona nje lokho kuqhubeka ukuthi bekhombisa ukuthi uyangithanda wabe sengiziba engasafoni mangimfonela engafoni ema ukuthi uhambe waya emzini wakhe lo Sesteng mangimfonela ngingamtholi ebe nama excuse udabuka elisotho koLimpopo. Yebo wathi ngowaseLimpopo kodwa unomuzi la Stenga kodwa ngingakaze ngiye ngoba ngangikade ngisabuma so sasiya la ahlala khona la emsebenzini ngoba wayenendlu ngaphakathi emsebenzini ngaleso sikhathi. Namthola? Angizwa. Anikaze niphindeke nikwazi ukuthi nimthola? Siphinde ngasa-communicate ngoba nami ngabe sengilahlekelwa ifoni ngangikade ngisebenzisa ngaleso sikhathi leso angiphindanga ngazi ngayo ukuthi uphi kanjani siphindanga nje sa-communicate. Okay. South Africa sisenyangeni yeAfrica month okuyinyanga ke yaseAfrica
la khona ke kubongazwa ke izwekazi lase-Afrika ke. So ke kuningi kodwa kwenzeka kwemigubho ke eyenziwayo ke kuhlelwa nawo uhulumeni ngokwamazwe abo ngokuhlukana ukuthi kugujwe ke i-Afrika. Thina ke njengenhlangano ithuleni sike sahlela ukuthi ke asike sibe neprogram esobana ngomhla ka-27 kule nyanga la khona sizoveza ke abantu abagulayo ngezifo ezahlukahlukene ngoba kuye kuvele lokho ukukhuluma ukuthi ke uma siposta umuntu uzobe naye ilumbo leli la ngaphandle oxa ukuthi ke uma kuyilumbo la ngaphandle silapha kanjani. Yes, South Africa ke ivuleleke kakhulu ingcele yethu bangena abantu bangaphandle kungena abantu abarayithi nabagangile nabakhohlakele. So ke kuningi ngempela okuvela ukuyizifo manje ezinye singaziqondi esizibona manje njengoba nosisi nje ekhomba ngapha ukuthi umuntu ethandana naye wangala. Yikho ke sithe ake sibe nalo hlelo la khona sizozodiscussa khona ukuthi ke ezi-Afrika mhlawumbe kupho kungenzakala mhlawumbe ukuthi sikwazi ukuthi ke litholakale ukwelapheka ngokwehlukana kwamazwe ase-Afrika uma ngabe kuukuthi ukugula okukhonjwayo yilokhu okwenziwa ngabantu ngokwamakhambi ngoba amakhambi awafani nokuganga kwabantu akufani. Siphinde ke futhi sibe nevision leyo ukuthi odokotela abashilo bathi ama-genes akhe usisi ukuthi wona akasefelile therefore akusekho kusangenzeka. Yikho bengithi nje angeke ngimbuze kakhulu ngale esisuka kuyona ngoba iyona ebilokhu ilethwa kumina ezingama voice note ukuthi ke imbangela yokugula kwakho usisi yasuka kephi but nawe ngenawe uyaconfirm ukuthi ke ukhona ngempela indidi umuntu ayimbathe naye ke abantu akade bebahamba ababonayo bebekhomba khona ukuthi ke umuntu waganga ngaye noma wayegangiwe yena wesembatha naye wesithula kutholayo esingaziyo ukuthi khona kuphi kokuyikhona khona ngempela but ke okwethu la sizocela ke usizo ukuthi usisi makukhona okusangenzeka siyacela ukuthi kuvele mhlambe kuzanywe imizamo kuzanywe kuhlulekiwe. Dadewethu ngicela ukubuyela kuwena. So wena usafisa ukuthi atholakale lo umuntu lo owambathe naye ukuze mhlambe nakhona ukwazi nani ukuthi nibuzele ukuthi ngabe ngempela mhlambe ukugula kwaqhamuka naye noma mhlambe sizoma ngodokotela. Ufisa nakho ukwazi kodwa bekusifiso sami mangathola ukulapheka ngoba kuyafana ubhuti ngisho singamthola ke kasazi angisize ngalutho vele kodwa naye uyathi uyafuneka ukuze sazi ukuthi uyazi yini ngalento le mhlawumbe akazi mhlawumbe uyazi wathula ngezibomu akekho umuntu owaziyo. Yeah, okay. South Africa ayikho ke indlela esizokwenza ngayo because ke njengoba sisesho ukuthi ke akasamtholi ocingweni akasaziwa nala emsebenzini thaka sekho sizangethe angimazi noma usasebenza noma asasebenzi yini. We only ukuthi ke singamention mhlambe ke igama lakhe ukuze mhlambe naye akwazi ukuthi ma bekhona abamaziyo noma yena mhlambe ekubona lokho akwazi ukuthi avele mhlambe ke axhumane nawe sisi ukuze mhlambe kwazi ukuthi naye uma kuukuthi ngempela uhamba nokugula mhlambe enogangayo or else mhlambe uyahamba akazazi ukuthi mhlambe usetshenziswe akwazi ukuthi phela angaqhubeke mhlambe naye kanti ufakela abantu abanye futhi ukugula ngelinganisa. Angisho ukuthi ufakela uyena ufaka umuntu ukugula but azazi ngoba inkinga eba khona ukuthi mase setshenziswe kanti abantu abagangayo usuke ungazazi wena but ungaqhubeka kwambatha nabantu kanti usahamba nje uspreada ukufa makuthi wena yebo. So ke sophoqa ukuthi sigcine mhlambe simusho ke igama ukuze nezihlobo zakhe nabangani bakhe babebona mhlambe bakwazi ukuthi bamthinte. Ubani igama sisi? Igama ukomothi ukuthi isibongo isasingihlula ukusibiza kodwa nje igama yokomothi ngazi matati ibongo nje kanjalo. Wayesebenza kephi? Let me talk about fallen angels. This thing, Yama fallen angels, you are going to understand it tonight, and it's very painful. Land Yama fallen angels. Let me get deep to it. I know somebody's not ready to hear this, but I have to let you know this. Agbona bantu, most of them, they are spirit beings that are created by Bona Abanbase Nigeria, by Bona Abanbase Benin, and this is deep because then we understand until you become a spiritual man. Now we understand. Ngiyakutshela mina take her to yonke inyanga nongamthatha umusa enyangeni yase Nigeria noma angeke izimsize ngeke imlekelele. The soul is taken long time, and remember once you sell your soul you'll never get it back. That's why noma ubamba cell phone mawukhuluma nabantu bangaphandle, it's not good to always say yes to whatever that they are saying because they can
trap your soul into a jar or anything ngale ngathi ulibele uthi yes. That's why akufanelanga ube uvuma zonke. Mina mawukhuluma ngithi the reason why I do that is because I'm avoiding me saying yes. Yes, I don't want to say that. I don't. And many people, they don't understand why I always say because angifuni ukuthi yes. Angikhulume ngale nto le. Let me talk about this. So, abantu abaningi, even today, most ladies, they cannot have a job. They cannot have usiso kwakhe kube visible. Some of you are really in this life, but you will even die without having a job, without having money in your hands, without having a house, without having anything, because usulale now, lama fallen angels. Lama fallen angels, they are very dangerous. Are dangerous, ama fallen angels. Once they have found you, you are not going to escape. How do you get to this? This becomes like an initiation. The time ulala nae, and most of them, they love the rough sex, and they have a dick that is too much abnormal than the normal one, and that's why yona igcinisikili maza kanti vele idinga leliya gazi for a sacrifice, because isex iba a sacrifice. Yabona ke manje sengifuna ukukhuluma izinto edeep. That's lento yohamba ulala igcina ikulahle kusela ngeglory yakho. That's why I always talk with people. Mina I don't care no matter how many times you can insult. Uyabona ke empilweni yami sengizibone zonke izinto ezimbi ezenzeka emhlabeni kodwa ngiyaqala ukuyibona le bese nisibona isitory salosisi lo wakakhoza usisi wakhona kuthiwa enene uwalala neNigeria and makalala neNigeria then waqala waguga umntana umuntu yabona makuthiwa khona izithwalo ezikhona emhlabeni ngiyaqala ukubona isinjeya makuthiwa isithwalo kade ngifunda ama comments kuFacebook abanye bathi enene angazi waphucwa inama electrolytes emzimbeni so which is taking emgugisayo obayachaza ukusho ukuthi lo muntu alala naye isithwalo sakhe saphumelela. That is why lo sisi lona esenciphe kangaka nayi video ngicela nibhekele nini Ngihlahla Khoza ngineminyaka 31 ngihlala eMtuba endaweni yaseDudu ekhula village wa3 ngicela usizo ngiqala ukugula ngo2022 sikhomba sami sabedane sashintsha sabanje andikade abantu ngibahamba angisizakali nabaprofeti angikade ngibahamba angisizakali akukho engakwenza usizo ngithule bengicela noma ungakhona ukungisiza lesimo ngibhekene naso ukuthi angisize ngoba nami ngazi ukuthi kahle ngenzekalani ngoba bonke abantu engibahambayo bangitshela izinto ezihlukene. Guys ngicabanga ukuthi kwenzekelani kena vele wena nje what do you think enzekile lo sisi abanye bathi enene abantu ba spread propaganda manje ngoba naku sekuzama uqoshwa amakorekere so sekuthiwa enene amakorekere abantu abalala namakorekere but usikuthi uyasho nje ukuthi enene walala nomuntu wangaphandle ifuna ufaka ibuko ke le lalela ngiyasaba ukulala nomfana ngiyasaba ukukulala nayo at this moment because wow vele nje ke Nkosi yami uNkulunkulu akanginika iDNA yokuthanda abafana bangaphandle angicwazi guys kodwa zanginike nje iDNA yokuthanda ama Nigerians guys no my friend angeke nje indlela engiyisaba ngayo ukhona omunye usisi womngane wathi wasitshela ukuthi unuka abantu bayamuzwa akalapheki usekuhlulekile wathi I hope niyasikhumbula so story ngasixoxa wathulalwa yilwane ngishehleli wathi akadinga ukuthi azazumeke zubuthongo ilwane zimlala ngishehleli manje mina vele ngisabe kakhulu nje ngoba ngeke guys I hope lo sisathola usizo uthi yamfonela lemfana wase Nigeria yazama ukumfonela uyamfuna umfana akatholakala nowhere to be found ke Mtakabawo lunye uhlobo lesithwalo lo ngiyaqala nami ukulibona aqala
kaze ngibona into nje yaguga ingane encane eqaleni bengakholelwa bengicabanga ukuthi mina uyisala kwazi nje hayi cha kushuthi it's one of those stories nje basigobhozela basenze ilimi ngoba befuna ukuthi enene sibuka istory but nga realize ukuthi man no but because mawuyibuka ithombe zakhe nje uyibona ivideo nje uzibone nesithombe mawuyibuka ithombe zakhe uyabona ngempela uyena from 31 to 80 100 in fact yo basabe nabafana ngalahla inkosi yami musani ukulahla ngenkomo kangaka yo ayababa namalashes ayasho ukuthi sifuna ukukhishwa ningalahli kangaka hayi but I hope usisathola usizo. We're not judging her because as far as ama circumstances akhe thina siyalalela ubonke lendlovukazi uMamgobhozi wenodumo izithola zishisa khona lana. So this is what is trending right now on Facebook. Ngane zakwethu siyanithanda ningodadewethu niyohleze ningodadewethu no matter ukuthi ngiyakwazi angikwazi kodwa okubalulekile uyigugu nokuyiqhenya kwesizwe sakithi. Kumele mina ngikuhloniphe, kumele ngikunikeze uthando. Uyabona mase kunje ngalodade lo ka31 years oseguge ngalolu hlobo kubhlungu ngani zakwethu, kubhlungu. Asinijaji ngokuthanda abantu bokufika, angeke futhi size sinilawule, kodwa siyanicela nje ukuthi besabeni laba bantu obengakangeni nobe sayitshela ukuthi kunento enhle azoyithola kubona. Kumele simexwayisa ukuthi abe nakho ukwesaba ngoba kungenzeka naye aqhamuke nelakhe ibhadi ngenye indlela njengodade lo qhamuka sebemgugise kanje. Besabeni bafethu, ngeke sinilawule ezeni impilo, kodwa kuyazwela bafethu nisezingane zesizwe sakithi namagugu esiqhenya ngawo. No matter ukuthi wena uzibona unjani, no matter ukuthi usuzela unezingane, kodwa useyigugu, useyimbali yesizwe sakithi, usengudade wethu, sisayiqhenya ngawe. Kubhlungu bafowethu mase sibona isimo sesinjena. Kubhlungu ngoba thina singamaZulu, singamaXhosa, singamampondo, singabesuthu, singamaswazi, sisodwa. Ayize ngavela imikhuba efana nalena. Kodwa lezi insizwa zangapha ngenhla zihleze zizosifundisa imikhuba emisha ezweni lakithi kwaZulu. Zisimoshela ingane ekhulayo, zisimoshela odade wethu, miningi imikhuba abayigilayo laba bantu. Le genge yalamazwe angaphandle ingosikhotheni nje kakhulu. Ubukhotheni into abanayo. Futhi nje khona amakhulunywa ngeNigeria nkosi yami, ayikho mina into eserious engiyazi ngeNigeria. Li serious ngakubo. Lana nje ayikho into eserious ngeNigeria. So nje bafethu besabeni laba bantu ngani zakwethu, please. Kubhlungu mase sibuka sekunjeni. Uyacabanga udade wenu lo nelamana naye usumbuka enje ekulesimo ukuthi ungazizwa kanjani. Taba kena ya trenda kwano. Ya trenda ausia dilemo di 34 ke wa kamane ka emtuba. Ka mogodi di beweng ka taba ena ha isa le ntse potapota social media mona mami re bona ausia motle ya 31 years of age. 31 o dilemo di 34 fela ke yona mona o ya hlahella setshwantshong se sengwe hlahella a tsofetse bona itse hana hlahella Facebook mona hlahella ho bo X mona hlahella ho social media batho re ile ra bua ditaba ra re he ke bolloi ka lehlakoreng le leng ra re ausi eno ha ile hantle taba ke re o ile robala le monna motho o ile a kenella monna motho hela intwa he batho ba bua batho re a bua fela
ka Jeno 011 Radio the Pulse of Jozi Mamedi re ikemiseditse hore re ke re tlo bontsha gore re ke re o tlolle taba ena hobane re a tseba ha ke sheba di comments kwano tsa batho ba keneng ha ba beya ditaba kwano mona ha ba bona ditshwantsho tsena ba bang ba re kukuthanda imali ba bang ba re re ke bona e mongwe kene kwano mona re helang emong akena are it's unbelievable this is not true emong are no matter what they say there's no way ke helene ke amona ke mohlophisi wa ka .9 ile yena o kene mo na ra ikona taba tsena ke AI tsena eng jolo ka o fapana batho re dumela dintho tse re di dumelang fela ke la ka tsore nke go hlokomedise hle ka jeno ba jwetse ba sebele hore hona le lefu le bitswang ka hore ke Verner's syndrome lefu lena ke lona le o re belaelang hore e ka nna ya ba ausi ona le lona mme lefu lena le boletsweng le fumana ho tswa ho malapa ke hore ke le inheritiwang ke lefu lela ke lefutso mme wa tseba le etsa hore motho a tsofale ka potlako ho feta ka moo ho tlwaelehileng ka teng mme batho ba bangata ba di bitsa ka hore ke adult progeria ba ibitsa jwalo ba re ke adult progeria empa lona ha le hantle ke Verner's syndrome jwale ho ya ka mokgo ho leng ka teng gore le etsa hore motho o tsofale dilemo tsa ho dimena ha re o sheba re o bone ka re ona le 60 years mara ona le 15 years ha re o sheba re bone ka re ona le 25 years ona le 3 years nthonyana tsa mofuto jalo gore ke mohlala fela o ko fang yona fela o tshwantse o tsebe hore lefu lena le teng ke lefu le phelang mme matshwao a ona a kenyeletsa moriri wa tsuteya wa tsofala wa suofala fela o santsane ngole monyane letlalo la hao le a sosobana le sosoba ka pelenyana o santsaneng o le monyane mmele wa hao wa khutsufala mahlo a hao a ba jwanjwang kore wa tsofala e ka re o na le tswekere o na le diabetes masapo a hao a qalella ho fokola mesifa ya hao ya fokola o ba le mathata a pelo o ba le maqeba a sa foleng ha fola butle hangata ke matshwao a qalang ha o batho ba batjha ha ile hore motho o na le lefu lena jwale potso bohlokwa ke rena le bakwa ke eng lefu lena le bakwa ke eng le bakwa ke batho ba jwang ha ke re batho re re ke bolloi ba wentse tjena a butle lefu lena mamedihle le bakwa ke phetho e sa tlwaelehang ya di genes tsa motho tse bitswang WRN mme o tlo go hlokomele hore ke tsena tse tsamaisanang le DNA ya motho mme ha motho a tshwarwa ke lefu lena ya be ile hore o linkile ho batswadi ba hae ka bobedi mai le ntatai jwale ke lefu le tshwaetsanang e seng o tshwaetsana hakalo le leng hore le a feteletsana ke lefutso jana motho a botse potso rena na ebe lefu lena le a bolokeha na ngwaneso ka bomadimabe o fihlella hona jwale ha hona pheko e felletseng empa dingaka di thusa ka ho laola matshwao le ho thibela mathata a kang lefu la tswekere mafu a pelo le eng jwalo ka ho fapana jwale ka bokgutshwanyane fela ne re o tsebe hore ausi yo ya ntsa hlaela ya nang le 31 years fela o bona like rona le 90 years ngwaneso e ka nna yaba hore o tshwerwe ke Verner's syndrome hangata batho re bitsa ka hore ke adult progeria batho ba bangata ba bitsa jwalo ke kopa re tsebe hore hona le mafu a jwalo ha se ntho enngwe le enngwe eo e leng boloi akumandanga lo mntana lo una 31 years una 31 years kodwa into enzekileyo uleli neSomali kwacaba bayohlukana ke ngendaba zokuthi bohlukane kwacaba iSomali lathi lizombonisa la menza ichewukazi ngohlobo ngathi nxa ufunga uthi una 101 years yeminyaka una 31 ngapha enantuke ngapha eDurban
kubuhlungu kubuhlungu mabenze baye uyabona uba umuntu omdala kangaka emncinci phofu ila ngoma ethi ndimncinci ndimngaka domelele uyabona uba ungakanani una 31 iminyaka yakhe kodwa ngathi xa ujonga ingathi uphaa ko-101 izintanga zoNelson Mandela rhola ihlahla xa umjonga kubi guys akudlalwa ngoku laa nto bendike ndayikhupha kwimeseji izolo ethi masibhasopheni oosisi bethu mababhekele kancinci kancinci kodwa ubhasopho ungabi nje nawe lo ngoku kuzanywa ubuyiselwa isimo sakhe lixhewukazi ngoku lo mntana kubi guys kubi kanjonga una 31 guys izoba ngathi siyadlala esichapha sidlali ngoku ithenze kubonisa hayi wavele waneskini sabantu abadala alisekho ixhewukazi elingaka sozofana ukubona oyina madoda kwaze kwabuhlungu ezweni akho odoki abanemfundo ephakamileyo mhlawumbe bamnike noba ngumjovo abuyele kusimo ngoba ayisosimo sakhe esi kufanele odoki ngoku nenyangi kudibana odoki nenyangi ngoku nxa kunje oyina madoda kwaze kwabuhlungu una 31 lo mntana yho sininqanda ke sisithi hayini aniva sisithi hayini thina sisingahambisani naba bantu bangapha yana ekubicuthekile ikhona qha hayi kodwa ke nina niyasifaka andithi kutheni kodwa ke nanku nje ngoku usisi wabantu mntana lona yho li-2K hayi ngaqala ukugula ngo-2022 angena nje ukugula okungaqondakali njengoba sengenjena nginey'nhlungu angilali nokuhamba angisakwazi bengicela ongakhona ukungisiza noma uba ningisize kulesi simo engibhekene naso mhlawumbe kuthiwa besintu bakhona bakwazi ukulapha ngicela bengisize uma ukuthi udinga i-medication odokotela bengicela ukuthi ningilaphe nokho-ke nanesimo phela siyabheda kodwa nje ngicela ningifake nesandla ningilekelele ningisize lokhu ukugula okungiphethe ngingabonga kakhulu uma ngase ngifake isandla ngikwazi nami ukusinda ngibuyele esimeni sami ngikwazi ukuqhubeka nempilo ngoba nasi isimo sinzima nanomntwana omncane ngikwazi ukumnakekela ngiyafisa ukumnakekela ngomuntu uma usekhulile naye udinga nafuze ngabe yimi engimnakekelayo kodwa yena manje ewunaka mina ngiyacela sizwe sase-South Africa ukuthi ningisize lokugula engibhekene naso noma ubani onozwelo angisize nkosi yami ngikwazi ukusizakala ngiyabonga. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, please comment your thought below. Tell us what do you think after watching this video, and don't forget to like, share and subscribe. Kulongile, bye. See you on the next one.